Evar baş temaşevanên aziz îşev bernameya me li ser peymana Lozanê ye. Lozanê çi bi serê Kurdan de anî em ê di vê bernameyê de bi we rabin. Di bername me ya da sê axaftvanê me hêja hene. Em ê bi rêzê mafê axaftinê bidin axaftvanê xwe. Ez di serî de dixwazim giringiya ew ê bi temaşevanê me ezîz ra giringiya dîrokê û giringiya dersê ku mirov ji dîrokê digire pêşiyê bi çend peyva wiya ji we ra pêşkeş bikim. Filozofkî Alman dibêje milletekî ku 3000 rabirdiya 3000 sal rabirdiya xwe nizanbe ew millet wek rojane tu evekî wî namîne ji bo ew ê divê ji bo derskirtinê divê ku her millet dîroka xwe bizanbe. Loma jî em îşev bi bernameya peymana Lozanê dixwazin di dîroka me da di dîroka Kurda da Lozanê çi bi serê Kurda de hanî em li ser wê em ê rawestin û piştê vê ew ê vê daxuyaniyê ez dixwazim pirsekî di serî da ji kek Murat Ciwan bikim. Di demek nêzik de bi heman babetê ve girêdayî Mamoste İsmail Beşikçi makalekî bi navê Kürt divê Kürt dîroka xwe binivîsînin. Ev makalê da Mamoste İsmail Beşikçi li ser zanyarî û dîroknasiya birêz Murat Ciwan evekî xweş tespîtkî xweş kiribû. Gotibû min Murat Ciwan di panelek li Bedlîsê da di wê panelê da ser tebliğa kek Murat serê tebliğa wê ev bû eger ku Kurda Gazi Yıldırım Yavuz Selim nekrana Yavuz Selim cesaret ji Kurdan negirtana nikar bû bi ser Şah İsmail da biçûna. Serê tebliğa wî ev bû û bi viyava girêdayî digo ku Murat Ciwan di warê dîroka Kurdî da tiştê balkêş, tiştê afrîner, tiştê ku bi rastî girêdayî bi belgava û hêjane pêşkêş dike. Kek Murat ez dixwazim ji te bipirsim bi van daxuyanî û van têbiniyê Beşikçî mixwast ez bînim bîra te û ez te dipirsim yanî wek peymana ew ê peymana Lozanê di wê demê de Kurd yanî berî wê Kurd tu amadekariya Kurda hebû ku mafê xwe ji bo mafê xwe wek rêxistin wek yanî millet bi rêxistin kirin di qadê civakî da çi kar kiribû milleta Kurd ku vê belaya Lozanê bi ser wî da nehatana. Tu amadekariya milleta Kurd hebû. Gelo ev tiştê bi serê peymana Lozanê bi serê milleta Kurd de hanî ma qey ev ê Kurda jî kêmaniyê Kurda jî tune bûn. Ez dixwazim bi vîya ji te bipirsim û tu dest pê bikî ji kerema xwe ra. Tabii belki nirxandinek bi tevayî meriv dawiyê bike belki baştir bûna lê yani bu Kurtiya ez bahs kimiş bû em derbas pêvajoyê bibûre min got pêvajoya Lozanê ku hêna dest pêka wê da yani Kurda çi hazirî dikirin. Belê spas. Belê. Belê. Wekî em dizanin yani Lozan dewama qonaqekê ku yani şerê cîhanê rûda şerê cîhanê piştî xelas bû 2000
1918 de gelek guhertin çêbûn di coğrafyaya Rojhilata navîn de hinek welata wenda kir, hinek welat bi ser ketin di encama ve de jî tabii di navîna dema şer de peymana Sykes-Picot hebû ku em naxwazin ser vê bisekin ama hêzên wekî Rusya, Brîtanya, Fransayê, İtalyayê ew dewletên mezin berê li gor xwe Rojhilata navîn di navbena xwe de parve kiribûn, dixwestin di encama şer de li gorî parvekirînê bigîjin encaman. Peymaneka bidizîbû elbet heta dawiya şer gelek guhertin di rewşê de çêbû wek kesî nehat. Mesela em dizanin ku Rusya piştî şoreşa Bolşevîzmê ev peyman eşkere kir û Rusya ji şer vekişiya û bi vî awayî gelek tiştên bûyerên nû derketin ku rekabetek ya jî münafeseyek ket navbera dewletên yani müttefikê hevdû jî em bijin Brîtanya, Fransa, İtalya jî di encama şer de ew bi xwe jî ji hinek parvekirina memnûn neman û li gor wê siyasetên hinek nû peyda bûn. Em wêya dûr û dirêj naçin ama piştî wê herkes dizane ku peymana Sêvrê hat darxistin û peymana Sêvrê encamda wê wextê bi hikûmeta İstanbulê hebû a Sultan yani a padîşahiyê hikûmeta İstanbulê ketibiyê fakat peymana Sêvrê peymanek wiha bû ku yani Tirka beriye her tiştî yani kabul nekir ve encamê wê gelek nerazî bûn. Gelek dewletên dinê jî hebûn yani bi encama nerazî bûn. Fransa bawakî, İtalya bawakî Yunanistan hebû ewan hinek tiştê din dixwestin em vê jî ez yani çünkü mesela me Lozanê naxwazim bi firehî têkevimê îja rewşa Kurda di vê prosesê de divê em hesab bikin yani berî şer Kurdistan du perçe bû yani beşek İran bû beşê dinê jî di nav hududê dewleta Osmanî de bû yani welatiyên dewletekê bûn ew dewleta ku ew tabiî wê bûn welatî wê bûn ya jî em bêjin ketibû şer û di şer de têk çû yani mütareka Mondrosê de bê qeyd û şer teslîm bû çek danî. İja yani li aliyekî em bêjin dewletek heye herçî têk çûbe jî gelek Erdogan da kiribin jî hikûmetek berê li İstanbulê hebû dawiyê gelek hêzê wên orduya wê dîplomasiya wê îdareyeka wê bürokrasiya wê hebû ku yani mekanîzmayeka dewletê hebû vê mekanîzmaya dewletê îmkana dewletê ku dewleteka mezin bû berê dewleta digotin İmparatoriya Osmanî yani serokên İstanbulê û pişt re jî Mustafa Kemal û tevgera wî dewletek bürokrasiya dewletekê eskerê wê xeta telgrafê yani ew hemî hêzên ê aborî ê eskerî ê siyasî ê dîplomasî dibin destê wan de bûn karanî li hemberî vê Kurd wekî welatî bûn yani eger ta dereceyekê rêxistinê wanê di dema Osmanî de yên berî şer çi hebûn lê yani ji bo ku ew jî çûbûn di şer de çûbûn eskeriyê koçberiyê dest pêkirin bijin gava Rusya hat heta jêr tevlî Ermeniya êrişê wan hatin Kurd koçber bûn bi çolak ketin ew jî ji aliyekî perîşaniyek mezin di Kurda de jî çêbû û di netîca şer de jî beşeka welatê Kurda li alî Sûriyê ket destê Fransayê beşeka dinê jî li Îraqa niha em bêjin wilayeta Musilê dihat gotin ku yani wilayeta Musilê em karin bêjin bi Kurtî wekî Kurdistana Başûr ya niha yani wê çaxê digotin Musul, Kerkûk, Silêmanî yani ev erdên Kurdistana Başûr kêm zêde navê wê mitiqî bûn. Îja Kurdistan yani wê wextê hîn de facto perçe bû yani yek qismek bi Tirkiye re ma qismek bi Fransa re qismek jî dibin destê Brîtanya de me yani mezîna Kurda û mezîna
devletin emperyal yeşer yes desketi u piştre mezina ku yani tevgera Mustafa Kemal bu imkana hemi bürokrasiye bu an zaninin xwe imkanı xwe ya ji hükümeta İstanbul'u beri yani devê me re nede berhev yani yek jê milletekî ku tabiî devleteke ye ew devlet gerek esas xwedî lê derkeve dinamizma wê hêzên wê serdest bixwe lê devlet em bêjin hêzên devletê lê xayîn derdikevin berjewendiyê wan li ber çav naygirtin lomaj yani tevgera Kurda divê wek tevgereka sivîl ya ku ne orduya wan hebû ne ekonomiyeka wan a xurt ne çekên wanê xurt ne rêxistinên xurt yani welatî lomaj yani erê nezanîn jî heye û mesela civakî û eşîrtî em bêjin tişt wiha jî hene ama dibê me re tu carî yani Mustafa Kemal tevgera Mustafa Kemal û ya jî tevgera Kurda ya jî li başûr Şeyx Mehmûdê Berzencî ê tevgerên dinê eger em bêjin mesela li başûr li hemberî Fransayê ku li Urfayê li Entabê hêzên Kurda li hemberî dagirkeriyê şerkirin me re nede berhevî yani yek jê tevgera sivîl ya milîsa bû yek jî ya yani desthilatdarên devletekê bi hemî imkanê devletê efşar dikirin û piştre jî ew desthilatên devletê li hemberî vî van welatiyên xwe yani yên Kurd xayîn derketin çünkü berî gava Osmanî têk çûn û Brîtanyayê hat İstanbul dagir kir Meclisa Osmanî ya herî dawî ku Brîtanyayê biryar da ku fesih bike berî ku bê fesih kirin parlamenterên Meclisa İstanbulê son de xwarin digotin mîsakê millî duê sondê de em karin bêjin ku daxwaz hedef ew bû ku ew erdê Kurda û Tirkiye son de hatibû xwarin ku yani dev jê neyê berdan bê rizgarkirin û Kurda li ser vî esasî xwe dispart yani em bêjî peymanek digotin hebe wê erdê Kurda û Tirka bi hev re bê xelas kirin yani Ereb çünkü tevgera wan hebû dixwastin cuda bibin îje yani divê evê de tabii Kurd gelek bêtaqet bûn û gava tevgera em bêjin Anadolûyê dest pê kir yani ji aliyekê de dibin yani di ser re xweş dikirin digotin bira yani Kurd bi me re bimînin ama dibinî re jî tevgera Mustafa Kemal ji bo Kurd bi serê xwe nebin rêxistin ne gîjin hevdû nebin xwedan alavên têkoşînê yên maddî û manewî çiş destê wan dihat dikir yani çiş destê wan dihat digot bikin ji bo Kurd bi serê xwe rêk nekevin û bi serê xwe têkoşînekê xibatekê dest pê nekin yani tirsa wanî herî esasî ew bû ku Kurd bi serê xwe tevgera wan hebe serê wan hebe lê wan dixwest Kurd laşê Kurda bi wan rebe ama seriyekî Kurda tu nebe serê wan serê Kurda dibin çengê wan debe şertê wiha de tabii Kurd bê imkan bûn merivkare bêje ku yani ew bersiva ku lazim bû bidana ji bo karbûn xwe xelas bikin ji bo karbin ew jî mafekî bi dest xistin mixabin nikarbûn bi dest xirin belê mala tava naciye dixwazim bi bîrakek Osman bînim ku dema Sultanê dawîn ê Osmaniya Mustafa Kemal pêwirdar kir got here wayê artêşa Tirka li Rojhilat hêna sazkiriye tu here wek müfettiş lê wek mervê Sultan berê xuda Rojhilat û wê dema ku hat nav Kurda yani Mustafa Kemal dema hat nav Kurda Qur'ana pîroz da serserê xwe û got xelîfe yani Sultanê Osmanî xelîfeye û ew ê dest daye serê devletê derva Brîtanya dest daye ser İstanbolê xelîfetiya me dere gelî Kurda em birayê hev vê bisilmanin werin em bi hev ra xelîfe û em bêjin ümmeta Osmanî yani wê demê Tirkîtî ewî bi navê Tirkîtî nebû bi navê ümmeta Osmanî yani bi navê misilman tevger dike yani Qur'anê da ser serê xwe dihat ji bo Sultan wî wezîfedar kir got here gelo kengê Mustafa Kemal dev ji ew ê berda
Osmanî weka dewleta Osmanî na lê weka nûnerê Tirka dest bi vê karê kir. Mustafa Kemal. Qanaata min wisa ki Mustafa Kemal roja evvel dest bi vê hat Anadolu'ya ji Samsunê ve deme da di serê wî da dijî gerçi ve deme hem müfettişê xelife bû, müfettişê padişah bû, hem jî yaverê padişah bû. Yani girêdayî wî bû û bi emr û fersenda wî hat Samsunê lê di serê wî da baweriya min ev e ki ji Osmaniyan biqetin li Anadolu, coğrafya Anadolu'ya da devletekî Türkan ava bikin. Va ne proje bu? Va proje İttihat Terakkiye bu. Le İttihat Terakki şerda tek ve çun cibervici proje wan evik ne bu? Serê xwe negirt lê kadroyên İttihat Terakkiye em bibêjin kadroyên duyemîn işte Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Karabekir û evê din Cavit Beg û Zilamendin ser vê proje nühü va evik çêkirin. Politikakî nühü anîn evkî. Mustafa Kemal vexta hat Samsunê berê tev Pontusan gengeşî derxist û ev Pontusek hinek mane ev ji holê rakirin lêyê duyemîn vegeriya Kurdan kîja Kurda Mustafa Kemal tu caran ev Kurdek bi rêxistinî siyaset dikin tev wan têkilî daneyniye û dijî wan bîye. Mesela li Samsunê Valiye Xarpıtê ra telgraf dişîne. Telgrafa xwe da wisa dibe ev rêxistinê yani behsa Kurdistan Teali Cemiyetiye dike Dersim da cî girtine faaliyetê wan bidin sıknandin. Kurdeyatî bira geş nebe. Na kivşekî Mustafa Kemal dijî hemû Kurdan naxwaze bigire hemberê xwe lê dijî Kurdên rêxistinî ne. Li Havzayda tev nûnerên devleta Osmaniyan û bi xwe wexta rûdinin madda çaran evik dike ve Havza beyannamesiye da Kurdan ra derikî vedike. Hakkî nade le derikî vedike. Ev ji Kurdên rêxistinî û bê rêxistinî ra çav qirpandine. Evet. Şu an çav dike dibe ez bara. Erê çav dike hemberê wî di jiyanê da tuneye. Beli. Duratên Kongra Erzurumê, Asivasê mesela ban kê dike Kongres Erzurumê da ban Hacı Musa Bek dike. Ban evkê nake, ban Yusuf Ziya nake, ban Halit Begir Cibri nake. An jî ban Seyyid Abdülkadir û wan nake. Yani ev Kurdên bir rêxistinî tim ji wan dûr disekine. Evek hatine Erzurumê yani Kongre Erzurumê da jî Kurt beşdar nebûne. Ne Hacı Musa çûyê ne ev tenê em dizanin yekî hev Kurdeyatî pê ra heye Yusuf Hüseyin Avni Ulaş bu nûnerê wê evkê û heta Sivasê Ankara'ya çûye ev. Lê evê dinan
ev ne beşler ne bu ne mesela evik Hacı Musa Bey Nuneri evikiye Sivas'ya nakeve kongre Sivas'ı dura Mustafa Kemal tüm dur Roland lize بله yek Kurdan em çava bikin xevi bu xapinin ilk jî rast hemberi digire. Mesela emtin sala biştuyekan Mustafa Kemal hazırı gidin dike ji boy Kurdan jixo ne katine diye kanuni esası biştuyekan derbixine madde yazda otonomi heye. بله Ne tane ji boy Kurdistan'ı ji boy tevi Türkiye otonomik ki datine jive otonomiye Kürt bikar bana zedetir evk duce istifade dikirin. Le amrewe evk gerek kine. 2 سال 3 سالات قدر Heri. Se savcı tanımla. Mesela Maşallah. piştüğü emmeze dikin evk Komutanı El Cezire ra tevgraf ettişine dölöderi idareki evk çekin. İdareki otonom çekindi ve otonom idare evk kavici madde vücudu ki gerek duru derece ev بله le emmeze dikin nakever rojevi. Nivisiye le nakever rojevi. Duvira evkte mesela de meclise da der hak evki Kürdistan'ı kanun eklerdi kebe yani gor belge İngilizce kanun eklerdi kebe ve kanun eda gelek dişten balkeşene emmeze dikin ki evk van tışlarına eğer Mustafa Kemal kabul bıkırına gerek proje hoji dev verdana. بله Yani küf şeki Mustafa Kemal Kurdan dıkhaze bike xevi jiberçi jiber ki vakta nehey evikeda Eylül'da İzmir hat girtin jiboy Mustafa Kemal de nav betevi da bibe devletek. Hetanüye demi nav devleti tüne Ankara hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. Nav-ı eve. بله Yani nav devleti tüne, nav devleti Türkiye Cumhuriyeti yani durate Türkiye jitünehin. بله Türkiye jitüne. Meclise da parti tünün بله Rumeli ve Anadolu Hukuk Cemiyeti. Cemiyeti. Navivan grup hene. بله Kırşeki Mustafa Kemal pişti evki pişti ki İzmir Girt devletin Avrupa'yı artık Mustafa Kemal muhatap kabul dikin. بله Yani Yani- muhatap بله. İzmir'i ev ahur tamam kır. Ve ben neydi? İzmir'e. Demga Tabii. İzmir'e. Demga ahur öyle. Eğer İzmir ne girtana Bele. Avrupa devletin Avrupa ev ne dikir Bele. muhatap. E, Bu muhatap de Ekim Kasım Edacı bele. çünkü bankırın gotu verin Lozan'da hem vakfın. بله مروه به و اوکی دانی وک دسپیکا ترکیتیا وی به ازمیره ام بیجن اوک بو نهاجی از دخوازم پرسا خو جبرز دکتر بیار دوست کی بکم دکتر ون دزانن اف بنگها اوی بنگها لوز پیمانا لوزانه bu من پر زو هاتی آوتنه یعنی 15-20 سال بره و کک مراد جی و کک عثمان جی هنک işaret کرن yani ev kitebe ki Mark Sykes bu unzanın kek Murat işaret kir
سایکس پیکوت پیمانکی وشاری دناورا دولت کل همبر عثمانی سرکتن دشاردا یک جه بریتانیا بو فرانسا بو او بو لی از میزه دکم اف کتابا دبه سیاحتا شرق عثمانی بناو دارالاسلام سیاحتا دارالاسلامی از دخوازم yani جوه بپرسم اف هلوستا انگلیزا من دوی پرتوکه دا خواند او دارالاسلام پرتوکه کی که ام بیجن میمار سایکس پیکوت پیمانا وشاری سایکس پیکوت مارک سایکس نفسان دیه تیدا دبیجه که ترک yani ev nabe Türk li em bêjin paşê wisa kirine ew dibe Osmanî jî weka me İngilîza Kurda dema şer dikin li hember hevdû ew nake müdaxele nake dixwaze Kurd li hev xin zayıf bibin ev di pirtûka xwe di nivîsîne Mark Sykes di nivîsîne o dibe ku em karin pişta xwe bi ereba girêdin yanî wek van mandayê ereba kuçê dikin ya باوریا انگلیزا عربا هیه لیب کرده تنه دبی دما ام چوا وظیفه کی ام پچوک جی بدن کرده اوه hemen شورش بکن اوه کردستان جمع بستینن ev tırsa İngilizce jikoti gelo yani tişte ku az kaldıkım de 1904 da atiye nefsandini yani hena peymana wana saygı spikotune hena şu Sevru Lozan tünene duve de medavana Britanya plan ki usa dur direç giriye 20 sal bere ve plan edikin gelo wen karın çibi bejin avka plan ki lehember Kurda çıma İngiliza avkaş Kurda dur bune yani mebesamın wen çavat binin avka çıma İngiliza nexwasine tutuş ki Kurda mafi Kurda beji دوی دا خوازم دیتنا و بگیرم. بله زور سپاس ماموستا احمد من سلاوت هایم بو هر دو میوانتین بریز جی پراستی ماموستا احمد یعنی من ریزه های بو چونه دو تایبتی بو چونه دستر انگلیزا و کابوچی دجمن کاری او کرده پراستی انگلیز و اکو همو دولت دنیای یعنی اونا دفاع او جمعیت اکا خیری نینه انگلیز دولت اکا مزنه مصلحت های مصلحت ملت و هی او دیف مصلحت خو حوالت و دشمنت و دیار بن نه سر اساس حوالینی اخلاقیات و پرنسیبا هر 10 سالات میرگه کردی تایبتی چرخانوزده انگلیس وقتی زوزو کتینه ناف دولت عثمانیان دا یعنی کرد هات ناسین وکو آستنگک وکو زحمتک برانبر انگلیزات منطقه دا هر سر وقت میرگه کردیس 119 دا و افتشتا گلک دیار بون میرگه ها سوران گلک دیار بون میرگه ها بوتانه و پشت اینگه بردوام جی کرد و ساعت ننیاسنش بر یک پراستی چین که جغرافیا کردان هندک مشکله بو ناحیه که دا کرد هندک نزدیکی روسیا بون یعنی ناحیه کلتوری بو ناحیه جغرافی بو بلکه اندک ناحیه دیجی بون گریدای بون مثلا ازدیاتی کردینی تایبتی با کردستانه ناحیه نقطه دیجی که انگلیز بو چی اوا کردا بون پراستی چین که انگلیزا بشک گرنگ بو پلانم محمود دوه که سیستم سنترالیزم تطبیق کردن سیستم سنترالیزم چون که مصلحت دولت انگلیس داده بود که دولت عثمانیا بمینید دولت عثمانیا نکرد دولت عثمانیا قوتر لیبید دولت عثمانیا امروی زیادتر لیبید چون که گلک خلق هبو اوید تمایه دولت عثمانیا ده هبو روس هبون هیزان تایبتی صدام کاترینا و بوسری گلک ارتش عثمانیستان تایب او چاوی سر استانبول بو که جهه که گلک گرنگ بو انگلیزا مثلا فرانسی هبون هر چند حوالت انگلیزا بون بزدیسا هر دو کان چاوی وال
میرات گلک زنگین دولت عثمانی هبو انگلیز بلکو قوت بون استانبول بیا استانبول يعني باب العالی چت بجند بیا باب العالی پتر میرگه کردی او دولت کنترل دولت ضعیف کرد کنترل دولت وقتی کنترل دولت عثمانی ضعیف جید بو انگلیز مصلحت وانت هاته گرانتی کردن ترسیا کو کرد بچن پیمانت گل صفوی‌ها چکن گل روسا چکن ناحیه باکوری ناحیه باشوری روش حالات گل صفوی‌ها چکن ابا بر هند انگلیزا کرد وکو آستانگک وکو اوک بخو دست نشان کردن و پراستیجی مسئله شرقی دا شرق مسئله سه چی بینه ایسترن کوشن گلکا دیاره که انگلیس پراستیجیش هر چرخه نوزده هرش لایر هنری لایر او بحث بدرخانی کردن بدرخان پاشای مزند کرد و بوسری حتی مجرسونی وانجی بحث کردن کرد وکو تهدید اکثر او انگلیزا سر مصلحت انگلیزت منطقه داد دست نشان کردن بس و خوب کرد کساتی کاملت بالعکس مثلا مجرسون گلک یعنی داخبار کردا مدحت کردات کرد او کردات کرد وکو کس وکی شخص کیف کردا هاتی بس وکو دولت کرد وکی اوکی تهدید بهاتین نیاسینوجی بس 1908 حتی 1922 دو رأی هبون نسبت کردا دو رأی چه بون نسبت کردا او هر دو رأیجی هر دو کاجی گلک سنگین بون او بون یک رأی چرچل ونستون چرچل که وزیر کلونیال بو و هندک کسی وکی نویل و هندک دیپلماتت بچیکتر بون کنی یان دولتک یان گروپک دولت کردی درست ببد هندک دیپلمات کارت بچیکتر جیشوان مثلا هنری دابز بو آرنولد ویلسون بون اوید هاتین عراق کد گنجی بون امریوا ناو برا 25 سالی حتی 32 سالی بو مزبیل بو هنری دوبز بو اوید دجیوید دشتی بون گوت نه انگلیز وید پلانا خوب گهورن و انگلیز وید پتر استثمارا وال بغداد بتکرن حتی وینستون چرچیل قانع کرده و کو بو انگلیز اداره باشتره کو دو بیرت نفتر کفنا نافو اداره او بیره که نفتر کرکو که بیرادی نفتر بسرای اول سال 21 که چرچیل خوشی پنده ها در قناعت بون چه کرنه و هکر و کو انگلیز سایکس بیکو خوب بالعکس سایکس بیکو تطبیق کرد با مگلک باش بچین کد ناف سایکس بیکو دا ولایت ها مثل گر و جاوای کردستان همین یک پارچه بود هندزانن یعنی یک پارچه بود و فرانسه گلک باشتر بود اوتر بوش انگلیزا پراستی تجربه کرده باشتر بوش گل فرانسیاش انگلیزا بر هندت بیشم دو مجارت هندک جدانه و دو تشتا پراستی پروژه انگلیزا گوهارتن نسبت کردستان سیاست انگلیزا پدر کرده سیاست دشمن کارانه یک مصطفی کمال سرکت ندوی و شکست یونانی و حوالت انگلیزا 19 حتی 19 مای 1919 حتی 1922 و نقطه دیجی راستی درست پروژوال عراقی و رایا خو گوهارتن یکم جار بیان عراق تنه دو ولایت بتن پشتی اینگه گوتی او هر دو ولایت نه این حمایت و زحمته وید چیا هبن وید او هبن و نفت جی در کد راستی و مسئله سنتی و شیعیتی وی وقتی جی که وی وقتی دیپلمات کاره که مزن نینر حکمت بریتانیت گوتنه هنری دابز وی بخوشید گوتی در وقت اکیت مشکل شیعه مزن بتن چونکو نشیان چه شیعی ببینتن پوستکی وزاره او بدنوه حتی چون کسکش در و عراق اینان که ملک عراقه گوت کرد دوی توازن شیعه و سناجی بلنسا شیعتی و سنتی درست کن و کرد دیسا چیایت و جغرافیا و دشن حمایت که او ترکن بو کردستانش برهنده و براستی پتر جاوه ریالیستیک و براکماتی تر هکه بغدین مسئله انگلیزا وقتی بیشن نه مسئله هش کردانه کریه بلکه کامنتیتوا و کملت همید پوزیتیو سر کردا مثلا اگجارت پوزیتیو سر کردا لورد کرزن نقاشت لوزانه دا وقت بحث کن گلک اوا کردات کرد بیشت اف ملته که
نوکی ترکانه جنوا سفورن يعني اوي نادانن مثلا تعاملات قال ازديا او مسيحيا جدايا مثلا مجرسوم خوب ویز گرامر زمان کردی بسورانی دانا یکم روزنامه کردی بسورانی مجرسونی دانا مثلا او پرتوکاوی او این دیسکاست کردستان او 1904 6 او کری او خود چینکو بو حاکم سلیمانی دلت خد کرد ملت که گلک پیشکتی تریش خره گرنگتر او وقت اداره انگلیز البغداد درست بتن راپورت شنینرات یواز سلیمانیت چتن بو بغداد بیشن کرد شعبه که بو ادارت گلک پیشکتی تره و حاضر اداره خو هبتش عربا و کومنت اکادی بله کومنت اکادی خوب خوشی ونستون چرچل کت 1920 دال نیسان 1920 القاهره دبیجت وقت مزبل و برسی کوکس فريق عراق سیاست انگلیزا بیجن لازمه کرد گل عراق بن چرچل بیجت هن تعامل عربانو زانن از زانم عرب وقت قوت که دیوی ملتیش ناف بن هو صاد بیجتن بس وکی ببوره بس از دوی جمله بکم ببوره بس بالضبط وکی 2017 رفراندوم 2017 هندزان جونسون بوریس جونسون هرود هات حولره هرود یعنی چند جاره هات حولره او کرن بس دیسا مصلحت کردا چجارا تاریخ دانه گه کتیت گل مصلحت انگلیزا مثلا مصلحت و دولت او هندزان نبس انگلیس بلکو فرانسی بلکو روس بلکو امریکی یعنی وقت تو نشی کو بزانی که ده چه استفادهش تکن او تو ده چه توشی زانی تعامل که وکی ترکا زانی وکی مصطفی کمال زانی دیسا خسارت دش همی اوی در کوینه و از بجم او 1923 چه بوی گلک وی بو او وکی وی بو او 2014 حتی 2017 درست بوه و کرد اکترک بود شرک کرد او کرد 18 جیدا 14 حتی 18 1914 حتی 18 دیسا 2014 حتی 17 بس نینر نه لوزان هبود نه کنگره نیو دولتی یه داعش هبو او حتی هجی یه بردوام ببورن هکم درش کرد مالا وافا يعني ما بس تعملشي شخو او بو كو دما وان مصلحت خود كردادا نديتن لو مال هم بردركتن وجي وي اوي زلال كر مالا وافا به كيك مراد از دخوازم نها فرصا خو ايدي يعني هنكي دها سبيسيفيك بكم تدي مگويا هلوسا كردان دخوازم ويا ببجم بریا لوزانه و زانن سور پیمانا سوری ہے کیک مراد پیمانا سوری دا پرانیا کردستان آخا کردستان سوری پیشکش ارمنا دکن يعني وكا ارمنستان حتى يعني ولايات 6 كشش ولايات كردستان رسما تسليم ارمنا دكن لی جیکی پچوک جی کردارا یعنی وک مثلا د سینور روشهلات و باشور و باکور کدگیجه هفدو ویسه گوشه دا جیکی پچوک بناوی کردستانه جی کردارا دما که دیار دکن نونر کردا وی دمه بله نونر کردا او دبه yani جسوره درد که بدبه اویا پرچکرنا دیسا آخا کردانه سوره ناپجرینه و شخو دوی دما عثمانیان دا اوه دا دما که ونزانن سید عبدالقادر سروک اوکا مجلس عثمانیه او جی دوی دمه دا ایدی نامج شریف پارشارا دشیند به نکارن برای خوی Nu kunnen ze widersprechen. برای خوی ترک
naxwazin em biqetin di vî warê da yani ez dixwazim ya bipirsim gelo Kurda wî ciyê ku sewrê ew kiribû yani wek dîplomasiya milletê dinê gelo Kurda nikaribû wê perçê ku ji wan re hatibû bi navê Kurdistanê hatibû dan di konjektora navletewî da navê wî Kurdistanê hatibû dayîn çima Kurd li wê derê xwayî derneketin û neçûn milleta xwe bi rê nexistin yani mebesta min ez dixwazim ku tu ji sewrê hinekî binga sewrê hinekî vekî Kurda yani qebûl nekir lê hema hindik be jî ji her sê perçê Rojhilat Başûr û Bakur karibûn dewletekî navê Kurdistanê ava bikirane meşrû bû nekirin gelo tu vê warê da çi dibêjî ve bu bağırtım ne ha ez ê bêjim bes berî wê eger îzna ve hebe dixwazim çend gotina ez jî li ser mesela rola Brîtaniya di wê prosesa ku kek Beyar û kek Osman behs kir piçekî ez cuda difikirim eger îzna ve hebe çend gotina li ser wê bêjim û pişt re ew bikim heta kek Osman behsa wê kir ve behsa di ku yanî piştî serkeftina tevgera Mustafa Kemal a İzmir'e yani tevgera Anadolu'ya muhatap hat girtin. Mepçeki eva kamına cüda heye veki emzanın de despeke de gava pişti şerê cihani yani Anadolu'ya ji Osmani gava itirazı sevre dikinu em bêjin levkirin çênabe û ew tiştên ku li Anadolu'ya dest pê dikin Brîtanî hikûmeta İstanbulê nas dikin. Yani tevgera Mustafa Kemal nas nakin. Belê. Mustafa Kemal nebdi lêwane. Mustafa Kemal û tevgera Mustafa Kemal tabii İttihat Terakî jî pêrene li alî Qafqasyayê re ser Qafqasyayê re bi Rûsar yani Bolşevîk Rusya Bolşevîk re di ittifaka de ne alîkariyê ji wan dîtin. Ew alîkarî jî esas yani li hevkirineke yani mesela tevgera Mustafa Kemal û orduya Kazım Karabekir ya Osmaniya Belê. Dengê bawer dikim deng problema dengê kek Murat çêbû hevalê hêla teknîkî da wê ew bibe ew ê çareser bibe ha deng hat belê keremke belê yani Azerbaycan û Ermenistan û Gürcistan li wê derê di destpêkê de yani hêzên em bêjin ne Bolşevîk wekî li Azerbaycanê li Ermenistanê taşnak û li Gürcistanê menşewîk û li Azerbaycan jî hikûmeteka a burjwazî heye navê wan navê partiya wan ana nabîra min biborin müsavat bawer dikim belkî müsavat be yani îja Rus yani hikûmeta Lenin û Tirk li hev dikin ku dibêjin hûn van her sê dewleta alîkarî bikin ku em Bolşevîk têxin destê xwe li hemberî wê jî em ê jî alîkariya we bidin li ser vê li hevkirinê yani ji alîkî de Bolşevîk ji alî dinê jî hêzên Osmanî van her sê dewleta tînin nuxtek were ku li Azerbaycanê jî li Ermenistanê û Gürcistanê jî ew hikûmet dikevin û Bolşevîk tên ser hukm. Niha ev divê em li ber çav bikin du qonak yani berî hatina Bolşevîk a Qafqasyayê û piştî wê. Îja li gor vê dixwazim tiştekî bêjim divê em rola Brîtaniya û minafese rekabeta navbera Brîtanya û Rusyayê divê qonaqê de û pişt re di naskirina mixatabgirtina Mustafa Kemal de û di peymana Lozanê de li ber çav bigirin. Gava Bolşevîk nehatine Qafqasyayê ew her sê welatê Qafqasya negirtin siyaseta Brîtaniya ew e bû ku bendekê sedekê li Qafqasyayê
لهمبری بولشویکا روسیای بگره داو نکار بن داکوین ایران ترکیه عراق او دورین کو پترول لیبون لی پشتی کو لقفقاسیای بولشویک هاتن سروان هرسی ولاتا او صدا کو بریتانیای دخواست بین دامزرینه و بمشه او صد هلوشیا لهمبری وی صدا ایرانی حکومت ایرانی و حکومت آنادولی یا مصطفى کمال ما بباوریا من هی جوی وقتی ده بری که هی یعنی یونانی بسر یعنی تک بچنو لهمبری یونانا به بسرکتن بریتانیا جوی نقطه پی و خواست صده که لهمبری روسا بولشویزمه لآنادولی و ایرانی چکه و دبنی رد سر را ایده دست بکرن به حکومت مصطفى کمال را به تفجر مصطفى کمال را دست یعنی لهواتنا و تیکیلیا او کرن کو او لهواتن و تیکیلی ده انجام ده وربون کو بریتانیا ده حکومت استانبول بردان جو پادشاه و خلیفه پشتره ده جونا آلیکاریا یونانا بردا پشتره ده دوزا ارمنیا بردا حتی ده مثلا ارمنیا ده پشتی کو ارمنستان سوویت کتبو دست یعنی بولشویکا بریتانیا بخوا ایده ندخواست که لآلی ترکیه ارمنستانک اتونوم جی چه ببه یعنی به تمامی داخوازا که ارمنی ترکیه حقی بدستخون درجه برداشت چونکه واندگو که ارمنستانک چه بلوه داره اتم چاویوان لآلی بولشویکا به او جی نلگل برجواندی بریتانیا بون بباوریا من زانین من اوه که یعنی بکو هرتنا سیاستا بریتانیای اکو دست به هفکاریه که لگل حکومتا مصطفى کمال و داوش پیشگیریا شخوا بری کردا تجاری پیشگیریا کردا نکری بو بری ندکر لدوی داویه ایده داوش استانبول بردا داوش یونانا بردا و داوش ارمنیا بردا لسر وی پیمانا لوزانه لگوروان اساسا و دوان شرطا ده هاتا آماده کرن ادخوازم بالی بکشیم سر وی یعنی او بو مخواست بیجم یادنه مثلا سوری یعنی سور گاوا او بو یک جه مثلا کردا یعنی کرد امیز شریف پاشا و کرد به انساتیفا خوچون به او خوچون و لوی داره مثلا اساسی کرد و ارمنی کتن بازاره که و حکومت عثمانی کوچه یعنی استانبول هیل سرنگابو به همی باسکین خواه یعنی قسم آنادولی جی قسم مصطفى کمال جی قسم دنی جی هرچی همی اوه که هبون لدش بون که یعنی کرد لوی داره بسر خواه لدروی هیئت عثمانی تمثیل ببین یعنی سروکاتیا شریف پاشا ده لوما جی یعنی گلک جارا تیکلی به کردین سروک عشیرین ین کو یعنی نهشیار و نظاره دانین گوتن مکتوب تلغراف بواندان شاندن کو یعنی شریف پاشا و هیئتاوی کردا تمثیل ناکه و بیجن کو ترک ما تمثیل که یعنی عثمانی ما تمثیل که چونکه عثمانی هبو گلک جارا حتی گوا هایا سروک عشیران مزنه کردستان تونه بوجی بی هایوان اوان بخوا سخته امزه و مهر توب تکرن دبرن جام تلغرافی او تلغراف شاندن جی سیوری را تاني ام دنرند في وقت ده في داويه دركت كو يعني لسر ام بيجم مثلا علي شير وسيد رضا درسمي كو تكليه وان بجمعيه كردار هبو اوان دو مكتوب شاندن دوان هر دو مكتوب خود جي ام دبينين كو او دبيجن كو كرد يعني ترك عثماني في سختكاريه دكن نكو يعني تمثيل كردا دكن گلک جرا به هایا کردا ام بیجن به داخوازا به اراده کردا افتگراف تشاندن و او دست نشان دکن بکرتی از بیجن کو دی بیجن یعنی شریف پاشا تمثیل آمد که یعنی اف کردی کویشیار او مکتوب درکت ودات اولوگانا وی داوی درخست نظام اگر بالا بلکه به ترکیه که بیارون بلکه نه ما فرانسیا ویجی هیا لفرانسا ها دیتن بله ایجا گاوا عمل سوریه دنیرن يعني الثور
hatta amacın 10-20 sal beri Kurda giring bû. Yani gava tevgera Kurda wekî îro li Başûr, li Rojava nehatibû vê qonaxê em bêjin qonaxa ku îdarê wan hene tevî ku em nerazî ne belkî ne bi dilê me ye nizam kêmasiyê wê hene ev meseleyek din heye. Lê ema îro têkoşîna Kurda aniye ku li wir li Başûr eveka federe heye hikûmeteka dewleteka federe heye hikûmeta wê heye li Rojava jî tevî kêmasiyê xwe îje yani berî wê tedî Kurd yani tenê li Iraqê ta dereceyekê bi navê Kurd dihatin qebûlkirin ew jî li devera Soran Silêmaniyê wan dera hinek mafê Kurda hatibûn dayên dewra Brîtanya da mamosta beyar hêçê tirizane bawer dikim piştî ku yani İngiliz ji wan dera vekişiyan gelek mafê ku hebû jî cardin ji wan standin û dewra Sedam da em zanin çi anîn serê Kurdan wekî din mesela li Sûriyê li Tirkiye Kurd jî hatin înkar kirin asîmîlasyonê dest pê kir yani Kurd tune dihatin hesab kirin îje di qonaxeka ku Kurd tune dihatin hesab kirin de peymana sêvrê qîmeteka wê heye ku yani navê Kurdistanê heye Kurd wek xelqekî hene yani sedîset qebûl nekiribe jî muhtemeliyatekê dide dibe eger bê daxwazkirin di rojê pêş te devereka weka bijû ku te cenabê te behs kir ez bi qenaeta min Musul dûr de tune bû yani ew ê Musul nedane Kurdistanê yani ku wê Brîtanya mesela ew der wê Musul nextana muhtemelen eger çêbûna jî li alî Cizîrî û Başûrê Diyarbekir Başûrê Diyarbekir li wan devera Hekarî belkî hinek tişt çêbûna lê ew bi xwe jî yani Ermeniya te nav da ku yani bajarê Kurdistanê dixwestin û hêzên serkeftî bi rastî yani piştgiriya Ermeniya dikir piştgiriya Kurdan nedihat kirin loma jî ji bo ku yani Ermenî qane ne dilê wan razî nebû loma ew têkilî û nelhevkirinê navbera Kurda û Ermeniyanê de hilavistî man yani mesela hudûd diyar nebû gotin di rojê pêş te Ermenî û Kurd nav xwe de hudûda diyar bikin yani Sewr eger merê bêje Sewr baş e bira Ermenî bêjin yani esas mafekî esasî ji bo dewleta Ermeniya danî ji bo Ermenistanê danî ku gelek deverên Kurda jî xwe dihat hesab têke bin destê wan ji xwe ji ber vê tu zanî gelek ronakbîrê me Hacî Qadirê Koyî ew gelek ronakbîrê me yê dinê gelek aciz bûne ku yani Kurdistanê didin Ermenistanê helbettekî sahiye belê yani Kurdê me yê dinê jî devera êkul wan hudûda wan dereverin gelek acizî nîşandan heta ji bo ku tedî berî wê Ermenî hatin sirgûrkirin qetlê ama Ermeniya çêbû şer dinabina Kurd berê Ermeniya jî di wextê Rûsya de Kurd kuştibûn şer dinabina Kurda û Ermeniya de hebû yani rewş ha de yani Kurda Ermenî ji bo xwe tehdît didîtin û hela ku erdê wan û bajarê wan jî dixwestin tehdîtek hêmestir bû ku ditirsiyan bi qeweta navneteweyî yani Ermenî van dera vegerin van erda ji Kurda bistînin loma yani Kurd ji devra ku xwedî li peymana sêvrê derkevin ku Tirka jî Osmaniya jî digot ku yani vî şerê me piştî Mustafa Kemal bixwe jî digot şerê Anadoliyê ew şer ku em erdê xwe ji destê Ermeniya û Rûma xilas kir yani şer ne hemberî İngilîza bû ne hemberî Fransayî bû ne hemberî Rûsa bû digotin şerê hemberî Ermenîbûna Anadoliyê û Rûmbûna Anadoliyê em ê bikin şerê Kurda û Tirka ye yani Kurda jî tabii di şerekî bêçaretî bêîmkaniyetiyek wiha de gava alternatîfên din li ber çav digirtin tabii ew îxaneta ku tevgera Anadoliyê serokatiya Mustafa Kemal bi Kurda kir ya jî ew pêwendiyên xayînê ku hat behskirin ku dibinî re li dijî berjewendiyê Kurda ne dostane ne bawekî nexêrxwazî dihat kirin heya wan zêde jê tune bû ew tiştê ku li resmî dadgotin dikirin Kurda jî xwespart wê derê mixabin lê yani di encamê de gava Lozan hat îmzekirin yani derket ku sîstema navneteweyî jî
لهمبري يعني اللي قال فان دولتايا يعني اللي قال دولتها تركيا لا ايرانيا مثلا العراق قاعد تقولنكو يعني دكتور بيار باسكر دبي هناك يعني نونرين يجي بربرسين يجي مامورين بريطانيا يلي انتيوك نويل مثلا او براستيجي دوست كردابون دخواستن دقوتن دورا كردايا كرد السوزن كرد كانو يدركن كردستان اكثر بخوا بآفاكرين ليه او بربرسين مثلا ايكو القاهرة البغداد مثلا يكي وكا سور بيرسي كوكس دقوتكو يعني هجمرة دبيجن عراقي آفابك اگر از موسيلة وقت انم كردستان اكثر بخوا او موسيلاكو يعني زراعتا خو بآفا خوي فراتي بوان چما بوانوا عراقا بموسل نقرب وقت دولة بيجي يعني اگر هجمن خوازن از عراقي آفا بكم دوی موسل سر عراقي به يعني بريطانيا بخوجي تبلي برپرسي خوي الاساسي وحكومتها خويا نافندي دفتر عراقي بو كو موسل جي دبن دست عراقي ده بمينه يعني هم جيران كردا شي سيستم نافنتوي بو يعني سيستم كا ديجي كردا بو ديجي كردا بو evet بيجم يعني تاريخا يعني هزن مزن الدنيا هبونا دستلداريا كردان للدفري قال لك جرى جيترسيانا يعني مثلا وقتها بدر خان بريوي ميركين كردان برتر يعني جو عثمانيا جي برتر ببيشكرين وبزوردايا بريطانيا يا روسيا يا ايدني هاتنا هلوشانه چما خواستن لوی دفري دستلاتك هبك استقراري بينا آرامي بينا يعني قابا او بونا هناك داخوازي واني الدنيا هبون جبو ارمينيا سوريانيا ايدني دخواستن دولت بين آباكرين اوان او هذي دكرين كنت قلتن كرد تنبن كرد بحكم بن افتشكارن بيكرين دفر داجي عيني ديتن تي مشاندن بله مالوافا از ناجي شكيك عثمان دبرسن كيك عثمان ونزانن للوزانه دمكي دا اوا هفديتني لوزانه قطبون اسمتوننو وگریا دناوان و بریتانیا اندا گلک وک کک مراد جنها گو گلک دانو سندنه او هبون دانو سندنه بازار کی پر توش هبو دناو هر دو آلیا دا جبو لسر موسله کک مراد جیگو لسر موسله پر زیده شر بریتانی و مصطفى kemal چه بو اسمت جبوی که یعنی ایدی انگلیزا اقنا بکه دولتا مصطفى kemal و پیمان امضا بکه موصل شعب درخست حتی وقتی اسمت تید مجلس دا yani زیده سر yani نونر موصل تونن او دبن نونر کرده هیریش اسمت دکن تو خاینی تفروت تچا برایم موصل برایم کرده ما موصل تنبه که دبه بوی هوای بسر ده چون لی دوی سردمه دا دناوا مصطفى kemal و اسمت اونونی دا ام بیجن هف دیتنه چوا چه بون هف اقنا کرن و موصل دانه اوا لی دانه وی دا چقا کرده او کرن چقا مافی کرده yani mesela hem بریتانیا راوی شرط دانین که و دستهلاتداریا کرد که دابون شیخ محمود برزنجی ویجی به او که بازار مصری دا ده بازار کرنا سر موسله دا ببورن سر موسله دا ویجی جهوله به شرط ویجی جهوله را کرنه و پاش دا خستنا دیار کرنا سینورا به وان هوایا را علاقدار yani bu kurti İsmet İnönü o Mustafa Kemal yani ve meclisa kuvan ava kirmiş bu deste van xort be belav kirin dve pevajoy da un jiboy ve pevajoy çed fikrin dve pevajoy nava Mustafa Kemal u İngiliza adama lozane Ka ez de hevokan jiboy ev ki duxazım bebejim jiboy sevri Sevr
sevreda mekanizma kusa çekirine ki Kurdistan çenebe. بله Yani mekanizma çekirine mümkün ne ki yani bir kuvveta Kurdan ve demi mümkün ne Kurdistan ek çebebe. Yeke le peviste İro, bu İro zedetir peviste ki bina ve Kurdan u Kurdistan'ı de peymanek navnetevida hatiye diyar kırın. Ev gerek. Aslında em ne karın bebejim peyman eşicik. Peyman çok aktı ben. بله بله Şubat- Türkçe yani ama nebiye bale Na civer için nebiye peymanji. Ne? Peyman çok aktı be. Peyman vakta ki ev metnad meclisanda ya eğer kraliyete şahlığa çiyese dest heleftari dest kija kuru bedaye ev kabul ve etsin. kabul Eyvallah, bete gerek. bale bale Hindi be peyman. Projeye. Yani de le boy sevri boy Lozan'ı se konak edin hene. Em bale gerek bizanın ya yekemin evke Roma protokolü. Protokola Roma ya diyorum Sykes-Picot'ye ya siyemin sevre duracı Lozan mesele hatiye girtin. Dibin se huşku yek bira. bale Yani de var diplomasiye da usa degotin. Ev se huşk bana ne. Nahat sevre da Mustafa Kemal ya evet Türkiye avakırın devlet avakırın de tengasik gerek mezin bu. Hem dema Osmaniyan parlamentoya Osmaniye yani meclisi mebusanı İstanbul'u hem ya Ankara son dek xuarı yani böyle sonda hududi deshelatiya xu tespit kirin. Bir de gotin ki ev hündür bir hududa da ev arda ye Kurdu Türkan behevraye. bale Yani ye Kurdu Türkan behevraye vakta gotin evi ki da dvir da Mustafa Kemal Es-Samimi nabinin. Disan taktiksele. Sebebi viçiye sebebi vi ısrar nekirnedi Lozan'da. Jiboy du sedeman ısrar nekirne yek ne hastane de Türkiye'de demografiya kurdan zeydetir Türkan bebe. Yani demografiye da guhartırek çeyne be. Ye diyemin ببور الوی درش بود دموگرافی از پیبکی مصطفی کمال لأوی لإزمته دما 1922 روزنامه‌وان جد پرسه دبی مسئله کرده چوایه مسئله کی چوایه دبی لتوجی کی سینور کرده تونه her جی کردو ترکات تبه yani دبی دما که ام سینور کرده او بکن diyar bikin ve goya mebesa Mustafa Kemal eve kuciki Kurdara demografiya Kurda xort nebe yani. Durda acip tarafa beli. beri. İca evet Mustafa Kemal cibervi pır ısrar nake. Sedeme diyemin İngiliz İsmet Paşa tehdit dikin. Ben Erwin Devce Musul'e bernedin em Sevretinin rojebi. Beli. Vat tehdida ciyok digre. O İsmet Paşa jibervi de em tev hükümeti xu Bişevirin. bişevirin biştivi em cardım bicivin şehev dikkatin
de meclise da Nuner'in milletvekili Mebusen Kürt ser mesele Musul'e pişki disekinin. Em naha mevzedekin hıjde vilayet ve vakti dibin sancak diye demede hıjde sancağı hene ev vilayeti şarkiyetin kabul kirin. O rastici ev hıjde sancak şey de hudude Kürdistan'e o bajarın Kürdistan'e. Divirda sedil çelu haft milletvekili yani mebusene. Lejvan sedil çelu haft mebusan vakta meclis ve dibe demek kişi var meclisi de partitünün ve demi meclisi de dübendi çeydi ben. Gruba yekemini gruba duyemin dibe. Gruba duyemin Seroke Van Hüseyin Avni Ulaşe. Bulurin. Gruba duyemin şestu sekesin. Meclise de gelek yemin. Jua şestu sekesa tene şazdek milletvekiliye Kürt. Yani milletvekili Kürdü ne Kürdü ne müjdi tanrı karın bebeği milletvekili bajarı Kürdistan'ı hatine hel bijartın şazde kesin. Yani grubu Kürt de meclisi da tüneye. Bübe berdevoke Kürdan. Le mesela Musul'da evik Hüseyin Avni Ulaş gelek haberdanen balkeşti ki de İsmet Paşa siyaset eden varı leşkeriye da bir cumhuriyetçi bir az bir hürmet ve gudari dikim de dar siyaset eden ne karet işte ki bağ ve bir çık Musul cidesmedi çe Yusuf Ziya milletvekili Bitlice daha berfireh haberdi de Musul eğer ve coğrafya bekatandın fena cesedi insanı çava böyle du parça ne kare biji Musul civi coğrafya bekatandın evkşi ne Anadolu ne Musul najid be hatta hevokuk evhad ve öldürülmek istenen Kürdistan'dır. Yani de zapte meclise daha ne de duhazın ki Kürdistan'ı parça bikin. Hem dijivay derdi. Mebuse Kürdan ben beli. Mebuse Kürdan Yusuf Ziya Bey'di bey. Beli. Mebuse ki Yusuf Ziya ve demi evi katiye da mezrandın. Azadi hatiye da mezrandın. Da azadiye da Merve Diyemine. Beli. Halit Begu Merve Diyemine. Beli. Dve demi ez baverim ki va dijivay derketin gor siyaseta azadiyeye. Desmeda delil ettin ne? Ne tahmineyim? Malatava ez naji beli Malatava ez Le esiştekidim bibi beli kerem ki Dilozan'da Musul'dan İngiliz'e beli çi desfukhıstin Türkan devletik desfukhıstin beli Malatava devlet desfukhıstin de milletine bu ve devleti milletek çekir. Beli yani Türkçe bu devleti Türk'a çekirin. Her deri millet devleti çekir. Levan devlet çekir bir deste ve devleti milletek çekir. Beli mali hava kekecan az naha doktor Bayar perseki dikim doktor can tu dizani me mijara mena diliser Musul'e
بربریا دولت مصطفى کمال و آ بریتانیا مجار ما اوه از بپرانی تشتی واب من بیسیه لی وک دوکومانتر اینا لی راسنات me دفروتنا موصل بو بریتانیا دا وک مثلا زاراف دیالکتا سورانی مصطفى کمال جبوی کو کرمانجیا علی بهدینان پرورده نبه ویجی کریه ناوا وکا شرطه کی که به دیالکتا کرمانجی پرورده نهی کرنه جبر که پرانیا کرد باکور ولید به کرمانجی زانن و بهدینان و باجار در دورا یعنی علی نزه باکور اوجی به کرمانجی دما که ام بیجن پرورده زمان دوی واره دا گلو دوکمانت کی هیه که جبوی سورانی یعنی مافی کردی پرورده کردی جی که بیدانه براب سورانی به اوجی وکا یعنی د مقابل موصل دانا بریتانیا دا بریتانیا تشکی وها دوکمانتا دا قبول کرناوی گلو اون لی راساتن از پر مراغ دکم یعنی نزانم چی ببیش بله گلک ممنون مامست احمد راستی بسیاره که گلک و گرنگه بس مبخون ازی که 5000 دوکومنت بریتانی ترجمه کردن ترانسلیت کردن نزدیکی چند سال سر کار کرد تشت اگه هو سام ندید یا براستی بس چیه های هنده نوتت های هنده کومنتت های یعنی بشکل که شوازه که نراسته و خوبت بشن مثلا یکش کومنتا هنری دوبز نینر بریتانیا البغدا کسا که بجی مگور که برت مگور که برگت مگور که لوی دمی وی اکتبر 1922 آن نامک شاند و نامه دا گوتن وقتی ام مثلا کردا ام بحث حکم ذاتی نگین باشوری ام بحث زمانوانه نگین باشوری اول مصطفی یعنی ترکا پیش راست کردن و ده پیوندی آوان باشتر کرد و ده وکی بیجن هف دیتنین ما وان آسانی سانه تر لیکن وکی هم بحث حقوق کردانه کن هنری دوبز نقطه که دیجی که های کومنت که دیجی که های هر آینی کسی بیجتن باشنینه یعنی کلتور مسئله کردی گلک بینه تشجیع کردن چونکو اوجی ده موقف بریتانیا زحمت کرد مفاوضات دادا بس من از بیجم که هر حاله که پیمان لوزنده موضوع کرده تنت ناف موضوع مثل دای هاتیت بحث کردن هیچ جهه که دینه هاته بحث کردن و او موضوع او کرداجی تنت گوده باشوری کرد یعنی وی وقتی جی یعنی نه بریتانیا نه کرده بخوشی راستی مطالبه کریه کل با کوریجی کردن هاین اوه هاین یعنی تن بحث کرده بو و تعریف ها کرداجی کرد باشوری بون و عینی وقتی جی داد مسئله ایتار میسل دا بو مثلا موسل دا بو نه مسئله که مستقل بو بس دیسا جابدان بو پسیاراته یعنی ناحیه که جی وکی مگود تزانی بلکو شوازه که نمباشر چینکو انگلیزا هم گرامر سورانی درست کرد گل توفیق وهبی و هم یکمی روزنامه سورانی و کردی هندزان نیامد جلالت بدرخان وان یا درست کری مقداد وان اوان انگلیز ها درست کری و دیسا مدرسه وانجی انگلیز ها درست کرین ادبیات گلک انگلیز ها تشجیع آوی کرد او زمان هاتی ناساندن و که زمان رسمی یکم جار با انگلیز ها ناس کرن یعنی بس کتب زانی او دولتن او کر تفکیرت کن و پلانت وا گلک دریجند اون چرتنین همو تشتابن بیسن بس بلکو حسابك هو ساكر بيت كو ترك بتر او تركا كربت كو نترسنش مستقبلي كو تشينكو تركا هندزان توفيق رشد ارس آخرین کومنتاوی و کو مثلا مسل حل کردی 1925 گویی من ارد جی نوید من نفت جی نوید
بس ام دترسین او کردش بندست معونه بن دولت که ضعیف و عراقه سالت بیت مشکلا بو مدرس بکن وکی نه چه بوی هندزانن وی وقتی او کومنتاوی او انگلیس آجی پراستی هدی وکرن که کرد هم زمانه و هم اوه و هم مثلا سرانتی نقطه کادیشی که راستی مثلا نه هم بهدینان منطقه بهدینان پراستیجی پارچک نبوش پروژه شیخ محمودی جی قد مطالبه لی نکر و دیسا او منطقه از بجن شکل کیان یدی سیاسی قوت بس نخیا کلتوری دیسا مارجنا بوتان و شمزینا نه یعنی نه سنترکه بو کلتور و زمان و اوی کردی بس تنه کمپوز یانجی بوسالا حرکت کردی یا به منطقه دا هی بلده بس مدبتن از کومنت که بکم سر او حوالت خوب راستی کردوی وقتی جی مع الاسف حتی بنهاجی یعنی کسی بلنگازن سیاست حتی نه باشه و نکریه هم مثلا لوزان هم مثلا سفرجی دا پراستی کردانت زانی انو زانم بلکو شریف پاشای خندان کسک بو کردینیاوی شکسرینه بزدی سات محوی کسایتیشی که دیار بوده دا چینک وقت هیوینه مای کردستانه او خوشی ایتی مای خود کشه این کردانه کرن حتی مری نظام قاهره یا جیل ایتالیا یعنی کرد حتی نه مفهوم و تگهشت نکا گلگا کیر یا دولت بونه یا سیاست در نخستیه فی وقتی یعنی روزنامه جیانوه 1925 تشتاکیت نویسد بجدن بحث میتینکن مسلط کردن و شلوزان حتی مسلط بجدن یعنی ملت که حتی یه بچیک و که مسیحی و که آشوری دنگ هبو و شر همی سر عرده کی بون و کردستان بس کردا چه دنگ نبو اون معقولی نه چه کردا مطالبه جی نکریه که دنگ هبتن مثلا لوزان و کشا مسلدا دی ساعتش تکیوه که ویجی پراستی دو ماهی جی چه بو وقت شر داعش هندزان کنگران نفت نتوایی یا دولت بجدار دجی داعش دا نه روش آوات دا بو نه باشور نینرد دا بو هندک جاران عراق مهوانه گید برد گلو افده خوب بس گلک او نبو تأثیر اوی نبو و یعنی راستی جی مدبت بشم اگر کردا باش لوزان خواند با دا پتر کنترولا مستقبل خوب کن و تایبتی پیشیا رفراندوم نه جاره کدی وقتی که گلک زحمت و تجربه مصطفی کمالی بیشتر ما کردا حزب نبین کردا لیدر بین سر کردت بین کردا قاید بید میکروفون احمد نوکریه تمام میکروفون نوکریه میکروفون ما مستحمد تمام بله بابو بله ما از دخوازم یعنی به هواکته داوین دا تشکی گریدم هواکته داوین و گو مثلا کرد دیپلماسیا دنیای دا لواز دمینن لواز یعنی ضعیفن گلو یعنی بیان کی کارن و بکن یعنی اویاج چته بلا کو همو دنیا لهمبر کردای یا کرد بخو یعنی لهمبر هفدونه میناکی بدم مثلا لسر کرکوکه دما صدام هلوشیا yani yine ki kerkuki kir kontrola xo lejboy ku pedeke ji neke hevparê xo teslim Amerika kir mij doktor ki dohoki pirsî migo çima Kurda li hev nekir û Kerkûkê teslim Amerika kirin bi hevra hevparî nekirin hevalê min doktor Emin Abdikadir got heyra got Kurda li hev bikirin ana Kurdistana gewre ava kirbûn yani bi rastî jî yani di hevoka weya dawîn da tiştê wisa lewaziya wan çi tê lewazî çima Kurd diplomasa dünya da lewazin
يعني سياسات جي علمانك وكو فيزيك وكو ماث وكو رياضيات وهر وقتك يجي براستيجي مؤسسات خواهد هاي هوا بحث تجربه مصطفى كمالی کرد. مصطفى کمالی دولت چکر بس مؤسسه جی چکرین دا ملت اکی چکر چینکو هندزان ترک نملت بون 1923 47 ملت ناف اف جغرافیان هدا با اول ترکیه بس چی چکر منظومک چکر حلاندن معمل چکر کمالیزم درست کرد و ترک تاریخ کرومو درست کرد و ترک دل کرومو درست کرد و حلاندن و ملتک درست کردن سقط کردن خوک ید بجنه خو کرجی سقط کردن حتی في دقیقه بس مال باشوری افتشتانه کرد ما ملت هابو ما نیشن هابو ملت هابو يعني از بحث باشوری کم چینکو باشوری نشنالیزم کردی تجربه کردیش همیا پتر یا پیش کردی و دشمن ماجی ضعیف تر بو پراستیجی نه که ترکا بو دولت که امر و هندزان سلجوقی و حتی 800 ساله ایرانی امر و 5000 ساله عراق دولت نینه و نابت دولت چه جاراجی بس ما خلط کرد ما چه کرن ما فرق دولت و حزبه نکرد و نهاجل چه جه دنیای حزب دولتانا چه کن مؤسسات دولت ها چه کن زانینگه دولت ها چه کن عقل دولت چت کرد زانینگه دولت چت کرد هندزانن بیروکراسی چت کرد نه کادرویت حزبا مشکل مزنا باشوری اوه بو وکی هند بجن گپ یعنی فجوه نزانم کردی چت بجنه ناف برا بنیاتنانا دولت و بنیاتنانا امته بری 20 سالات چه ازدیک ندید بلکو بیشت اسنا کردم بس نکرد تو کم ازدیاد بینی ام کرد از بیشم کردم بری 50 سال تا با آشوریه که باشوری تو نکردی دایان خو کجت یان تا کجت نکه آشوری کردستان تو نشه بیشی تو کردی قد تو نشه بیشی تو کردی یعنی تجربه کردستان گلگا بریوه بس حتی مثلا کرکوک خوب خوشی وکی دولت هبا وکی مؤسسه هبا وکی پیشمرگه یک با حزبی وانت کرد یعنی که حزبکه و از تأکید منه که با هر حزبک جی ویجی با حزب هنزان سر مصلحت اوی چید بدن دیسا از دیجاره کادی جی بیجم تجربت بیجده اما که جاره کادی راستی لازمه ام سر نیشن امت کرده شول که جاره کادی ام سروان تشتا شول که اوید کرده پتر جمارا مزدنا کرده گهین تا ایک گوشی نه حزبن کلتور موسیقی زمان مثلا زانینگه هن تو چی انجئو نه بس صد حزب خلکینا گهینه حزب خلکی پتر جداد کن ایکو دو یعنی او از بیجم وقتی که زحمته بس هشتا فرصه مای کرد لازمه پراستی جاره کدی سروان تشتا پتر شول کنه و بزانن جهه که وکی دهو که مثلا ناچه بت حزب او بتن پتر لازمه مؤسسه دولت زانینگه بتن تبخوی هاتی زانینگه ها دو که یکش باشترین زانینگه هت عراق بود 2010 نه باشترین عراق بود نه چه اوادا نمایه مثلا دیسا مؤسسه ما دیجی هر عینی شکلی محتاج لیدرینه و محتاج وانتشتاینه اوید جمارش همیه مسترا کردات گهینه قوت باشوری هر میگاواش با کوریت هات هر وقت ملا مصطفی حتی هش با کوری شروع آوایت هات بله به جاره که اوجی حزبانت کرد وکی مگوتی لیدریت کرد بله سپاس دکتر مالاتاوا که مراد از باور دکم به آوای ایدی امتنین بر به پیمانا لوزانه یعنی حتی پیمانا لوزانه مافی کرده بدوکی یعنی نه به دکومانتر بجی هنک تشت هبون لی پشتی که دولتا ترکا وک مؤسسه لوزانه تاپیه خو گرد بشون دا ایدی آخافتنا کردی جی بو جزا بو او گلو جبوی وی پیواجوی را چه دفکری یعنی دویا دوی سردمه دا چه بهاتانا کرن
بله از دخوازم چند خالن بویرین کنکرت سر مثلا لوزانه بیجم که گرینگن دوی ام بزانه بین یک جه لوزانه دانا موسیلی هی دی جوینا اولی ده بری که یعنی دیدی ام بحث کنم دی بیجن جوین دست پیکر دی مها 11-22 دیا ده دی 4 سباتا 1923 ده لهف نکرین چه بو ناوبر دانی که ناوبر دانه بله گاوا هم بلگه دوکومنت جوینه دنیرن نلهف کرنا که هیا نرسر موسیلیه بله yani ve vakti dokument hene ku yani mesela Musil'i gava Britanya liseri ısrar dike tabi hayata Türkiye ne hayata gavaha biseri khoya ku hama ismet çibike bike hemi cara de hemi konağıda de hemi daxwazu guhertinu tavizdanu lehevkirinan da bi hükümeta Ankara bi taybeti bi Mustafa Kemal dişevirin gava embala xedin he nezi çare sibatê tên wê nuqtê li ser qebûlkirina hikûmeta Ankarê û Mustafa Kemal heyeta İsmet İnönü nameyekê dide Britanyayê terefê dinê. Di wê nameyê de eşkere qebûl dike ku yanî ew pirsgirêkên terîtoryal yanî ê erd ê hudûda ew heta tiştê ku li hev kirine razî ne ku ya qebûl bikin. ev jî çi ye tiştê qebûl kirî ew bû ku yani hudûdê Rojava bi Yunanî re bi ew re em nayên ser mesela Musilê hebû hatibû wê noxtê ku Musil wekî pirsgirêkê wekî minaqeşê di navbena Tirkiye û Brîtanya de bimîne bêyî ku ser Musilê bê lihevkirin peymana Lozanê bê îmzekirin a hikûmeta heyeta İsmet hê di çarê sibatê de bi nameyekê ji terefa re dibêje ku em vê daxwazê qebûl dikin em melhev kiriye yanî gava civîn bela bû qerar îde diyar bûbû ku yanî li ser mesela Musilê ku bê Musil Lozan bê îmze kirin Musil bimîne dawiyê bên texîr kirin pişt re bê guftûgû kirin îde ew hal bûbû hatibû li hev kirin lê tiştek hebû hikûmeta Ankarê neveribû eşkere bike ku bêje em ê Musilê bê Musil em ê peymanê îmze bikin. Çünkü mesela gava İsmet Paşa tê Ankarê bi hikûmetê reberê Rûdinê piştê derin meclisê mamoste Osman jî behs kir li meclisê ser mesela Musilê gelek yani gava tê xeberdan ku dibêjin yani Britanya qebûl nake illa dibêje bê Musil em vê ew ê îmze bikin berî parlamento hemî li dijî derdkevin dibêjin yani bê Musil nabe yani heta Musilê hal nekin em peymanê îmze nekin ew Hüseyin Avnullah û gelek parlamenterî dinê ê Tirka hala ê Kurda Yusuf Ziya û gelek ê Diyarbekir û ê derê dinê herkes ji alî heta ji alî mesela hudûdê Fransa û Tirkiye jî di gelek tişta de ser mesela Musilê jî gelek argumentê Kurda hene ku yani bê Musil bê wan erdê hudûdê Sûriyê jiyana Kurda nemimkun e bimeşe yani nikare wê nikare nefesa xwe bistîne çawa bê nefes insan bimîne makare bijî ya jî wekî ku mamoste got tê gotin dibe ku tu însanekî bikî du qet makare bijî yani tu Musilê veqetînî tabii pêşiyê hikûmeta Ankarê Mustafa Kemal yek dikeve bin wan Tirka razî dike yani bê Musil tehdîtek heye dibêje ku eger em bê Musil îmze nekin lazim e em û Brîtanya em şer bikin qeweta me şer tune ye em ê bê Musil îmze bikin Tirk qebûl dikin ama Kurd carne jî qebûl nakin tevî ku qebûl nakin ji xwe loma jî derdikeve Mustafa çünkü mesela ew peymana ku hatibû gava derdikeve parlamentoyê sedû not kes dibêjin tamam bira bê Musil em bêjin eger bû bira ve sedû sî kes jî dibêjin na ku yani piraniya wan Kurdin gava hikûmeta Ankarê Mustafa Kemal bi taybetî dibîne ku
اف پارلمنتو بلا سریوانه در روژی پیش تگاوا امضا بکن به وی پارلمنتوی کاره امضا لوزان در نکوه لما مجلس فسح دکن دوی نابری ده هل بجارتن اکا دنه تینن او بخواه ایده تاین دکن و کی ببن برجمار او کرد همیتین تصفیه کرن حتی تی جوینا دودیا لوزان دست پیدکه و 24 ده پیمان تی امضا کرن دوی نابری ده هل بجارتن اک دنه تی چه کرن و پارلمنتو یکا نو هیه شخص پشتوی گاوا پارلمنتو یا نو بی موسیله امضا دکه او تیل وی پارلمنتو یا نو گش مروی مصطفی کمالن yani yek du kes tabii akwa ısrar ketine juanpe ve hemi imza dikin. Yani evya mühime ku diye yani hem zanibin yani avan heve çağı dabu ama yani ruye wan ne dikirt ku jmara bejin yani khasın ma yani bıkhapinin raya giştiya kurda bıkhapinin ne digotin ne ku ne dabun hiç seri de dabun. Yani lafkirni ediniz yani mesela sultan padişahı rakırına padişahı yani yekji daxwaza Britanya'ya evadinci yani daxwaza ka Mustafa Kemal bixoye ku duye demede hatiye kirin ku yani mesela eğer padişahı bimana sistema padişahtiye yani padişah gava be ser desteratı be ahlanin diye yekidine Osmani buna yani ne mümkün bu Mustafa Kemal be padişah yaji be ev ancak sistema padişahı Iraki Mustafa Kemal kahve be seroke yaji serokomare yaji ev meclisi yapıştırıcı Türkiye yekji yani evyaji bir havil hafkirin bir Britanya'ra bu mesele ekdini heye mesela halifetiyeji ku Britanya جاردن دخواست خلیفتی به فسح کرن جبو کو عرض پیروز اکل عربی حجاز مکه و مدینه پشتر قدس اوان دارا ایده همی کتبون بن دست بریتانیا اوان مسئولین درجه یکی یه بریتانی yani یه و عربا لوی داری اوان بخوای ده سیاست اوان اداره دکر و سیاست رد دا بروان گاوا خلیفتی هات فسح کرن لی استانبول اوتوماتیکی ناوندا سیاستا دنیا اسلامی کتبن حکم بریتانیا اوانا همی بالهواتن هاتن کرن کلوما yani موسل هات دانو اوانجی اقواس مصطفى كمال سر دست گرتنو دفج ايدين بردا يونان و ارمنيا و عثماني yani سلطان و ايدين بردان اجا gava ام de çerçevede bilirim yani او مسألة كو يعني خط حتى اوي من برجي بشكل بحث كيركو يعني هلبت يعني كرد طبي بيرخستن بون اما دكاريه وان تنبون بري انتلكتوالي وان ندنا ملت بون اسطنبولي بون يال درواي ولات بون يعني او هيزا كو كرد قاربن برغم سيستما نافنتوي ya dünya yani bırakma Britanya ve Fransa ve İtalya ambejin hatta Rusya yani Sovyeti çünkü avanji pişkiriya Türkiye nu dikir o bırakma hükümet anu ev kuvvet avan tünebu yani ev zanin ev avanji tünebu yani tabi şart gelek ve şey dijwar bun براستی yani gava merv iro revşa kurda da berxwa yani gava ad fikrim dedim berçave xwa ku yani 2 sal beri çava Kirkuk hat teslim kirin u nive Kurdistana başur hat teslim kirin gava Afrin çava hat teslim kirin gava Gris Piv bajarê Meydin çava hat teslim kirin yani divêm gazina ji Kurdê wê wextê nekin yani Kurdê wê wextê yani tenê bûn bê piştgirî bûn sistema dünyayê li hemberî wan bû lê îro Kurda Kirkuk, petrola enerji a Kirkuk'e, petrola yani Kurdistana Suriye, hemidi deste wan Kurda da bu. Fırat deste Kurda da bu, Sedda Fırat deste Kurda da bu. Aku enerji ve hayat de Suriye. Yani enerji ve hayata ku da Suriye ve da Irak'e hemi hezin yani kuvvetin millet bune devlet avakrine ye stratejik bun. Eğer Kurda ev دستکفتیان استراتژیک بپارستانا و پشت رژی دناو خود هر پرچک
موقف نتوایی ده به پشمرگی خو و به حکومت خو و به پارلمنت خو و به سیستم خو محلی یک بویی بونه یعنی موقف نتوایی ده نبیشم برای پارتی یک بن فکر جدا هنه پارتی جدا هنه گلک خوشه گلک باشه لازمه هبه لی د سیستم اوی ده کتدی هم دبیجین مصطفی کمال وها کرو دمه کرده لی کرده او نکر گاوا او نکرین مثلا بری که کرکوک و نیوی باشور هره کنفرانس پترول هبو تی بیرامن پوتین گاوا درکت گوت کردستان باشور ایرو بیه متفق کی استراتژیک یعنی رولک استراتژیک لسر روی عرضه ددا کردا چما چونکی یعنی دورک گلک مهم ده چافکانی پترول و آوی و یه انرژی و یه عرضن هری باش یه مهم کتبون دست کردا و هزه کوانا خود یعنی هم وقت پشمرگه گلک خورت مزن هبو هم روجاوا هزه که گلک خورت هبو اگر کردا لهر دو آلیا به هف بگرتانا و ام بیجن وکا مثال لباشور و روجاوا که ماسید بیجن اتفاقا که لشکری دناف براوان ده هبونا بگوتانا دنیای دلوی هرمه کی هجومی آلیه کی جمعه بکه امی ایدنجی به هفر امی شروان بکن یعنی یک هجومی روجاوا بکه ام باشور وک میناکا کوبانی تو تخوازی ببیجی مثلا کوبانی سینرژیکی چیکر بله یعنی اوی قوتا که هبو ورکر که یعنی اوباما مجبور ما یعنی گوه بده داخواز کردا لبری لویجی ورگو گاوا افت فقط اسکری هبونا بگوتانا یعنی کی هجومی باشور بکه امی به هفر الواخن کی هجومی روجاوا بکه امی به هفر الواخن و او انرژی و وان امکانا به هفر بگیشتن بگاندنا پوتانسیل که به هفر کد سیاست آوا کرنا دولت خود برا قهر یک دن چرچوا دولت برا حدود نام نتوی نگو هریانا لی یعنی کاربون به او کرا ایجا او استراتژی یعنی بیرو باوری استراتژیک یا نتوی گاوا تونه به بنابینا سال که 2 ساله ده یعنی تاوی که امکان براستی نوک کرد وقتا لوزان یا سوری بود ایرو کرد نتنی بون حتی داری که هم بشه کرد وان بخواه وان دستکفتین خواهی هر مزن استراتژیک پیشکش کرنش دست خود درخستن مخابل یعنی دوی داری هم بفکرین یعنی الهب کرنا خوب ساکن بله مالا تابا که عثمان از خوازم ایدی تو پیمانه که لوزانه yani nav devleti yani em bêjin gav bi gav çawa ve Lozanê Mustafa Kemal bi dinyayê bi peymana da rûniştandin ti ser wî hinekî ji me ra bibêjî ji xwe êdî em berevê da tênin kerem ke peymanên dawîn ê navnetewî ku tedê destê wî Lozanê xurt kirin wek mesela Rûs wek mesela êdina yani vana ser vana te çi bibêjî Na piştî peymana Lozanê ki hat imzekirin problemi hududê Türkiye'yi hat holê. Yani ev problemi hududê Türkiye belli gor misak-ı milli sonda netevi gerçi diyar bu ama jüve katiyan. Yani Mustafa Kemal gerçi Türkiye devlet her daim Kurdan sucdar dike devin devlete parça dikin. Vün velatı ve devlete parça dikin ne usaye em duhazı velatı xub beginin hevdin ne parça bikin. Yani velatı kurda parça kirine beli. Ve velatı kurdacı parça kirin. Velatı boy xu kabul kirin. Di evji parça kirin. Beli. Yani misak-ı milli o an bu parça kirin. Jihole rakırın. Ser vay işte misak-ı milli ki rabu ser hududen Türkiye coğrafyak ne derket oli. Türkiye derket. Benave Türkan coğrafyak çekirin
berberiya me Kurdan û devletê Türkiye di sê xalan da derket ortaya. Yek coğrafya me. Coğrafya me parça kirin kısmekî wî destan ser. û navê wî kirin bi navê xwe gotin va ameye. Va ihtilafek gelek bingehiye û gelek giringe. Velatê me ji dest me hatiye girtin. İhtilafa duyemin ev coğrafyak ji dest me hatiye girtin. Velatê me tarîxek nivîsîn lê tarixa wan û tarixa coğrafya me hev dû nagire. Ev îcar çîrokên nû derxistin. Him derheq me, him derheq xwe. Çîroka wan dîroka ew kê jî nagire. Anadolu'ya jî nagire. Ji ber wî îxtilafa me yê duyemîn li ser tarîxê ye. İxtilafa me yê sêyemîn ev pêşe rojê da roj bi roj gav û gav tê hemberî me îxtilafa me demografiye. Em ji welatê xwe da jiyana me nexwastin berdevam bibe. İskan kanuni derxistin, êrişî sermekirin, jenosîd çêkirin, ev gelek tiştî bu yerên mezin sermede hat ciriya ki em ji vî demografiya me ji vî coğrafyayê derkeve. Van her ihtilafana fiili ne bu hukuki fiili çekirin le hukuki jî tev cîranên xwe niho peyman çekirin. Mesela biz yekada te Fransızan peymanek çekiribûn ev peymana Lozanê da hat dubare kirin. Biz tu şeşanda tev Iraqê peymanek çekirin hududê me û ser wî hududê her du alî xudî kîjan mafanin ev diyar kirin hududê İranê qasrî şîrin qebûl kirin ev 1639 vir va ciyê xwe girtibû. Yani coğrafya me velat devletekî nû û gor navê wî devletî milletekî nû derxistin holê wan bi navê me û heqên me dest xwe xistin û îdare kirin. Na kek Murat tiştek balkeşko ez jî wê qenaatê da me em nikarin boy îro ev kesên dihok jiyan wan sujdar bikin. Ev tiştekî pir aqlî nine. Nihajî heman Sucê tişteye wan yani. sucê wan tune bû hebû, kêmasî wan tune bû hebû, xetayê wan tune bû hebû. Lê em nikan îro di jiyanek em tê dane giştikê bikin üstiyê wan. Ev tiştekî adil nine. Îcar lê em dizanin ki min destpêkê da jî got Kurdê bê rêxistinî Mustafa Kemal bi wan gelek lîstiye. Gelek bi navê wan telgraf şandinê Lozanê, bi navê wan name şandinê Lozanê û em difikirin ev navana rast hene lê di Kurdistanê da ev navana deshelat nine. Dersimde Şükrî. Şükrî kiye? Şivane, gavane, ağaye, ağa nine belliye. Ya aşırı de serokê sendika hemala. Kurdistan'da da hemal ne bu? Sanayi ne bu ki hemali hebe. Ticaret ne bu hemali heye. Yani herkes hemaliye xwe dikir.
yani وی سردم داجی کرد وک هینا جی ریخستن لگورا خو yani ری جهان دا وک تجی گو هینا جی قومکی وکا کرد به دولت سر ری جهان تونه و وی هواجی ام پیشی خو ببیجن ام جینها yani وظیفه خو ام بیجن حال کردای ایروجی دیساجی کم تدیتنی اسپاسیات دکم نه دخوازم Kek bayağı tişteki gelek balkeş got. بله Go siyasetçi fena fizik, fena kimya ilme. بله بله شخواه بیجین ها به وی پیوا وی را دوام بکم مالا تا واقع تکر بی بله Ve ilmem ne zanın hin per astengin ve çeydi be. Gerek emmi ilmi از سروی علمش خود خواه مجیب پر سری خود اوسا حاضر کربو دکتر بایار از دخوازم ببیجم که yani tu spore ve kadeyi u dvi vareda yani edi dve Kürt stratejiya wana ji bo diplomasiya navnetewi wek yani sistemi çawa benava kirine yani devr hatiye ve devri yani emna mesela mego de devra Sewrêda de peymana Lozanê da tüm nehaqil Kurda hat kirine Kürt hatin xapandine gelo yani edi yani mesela le Başur le Rojava hinek desthilatdarî ketiye destê Kurda gelo win wek pisporê vê qadê win ji Kurdara çi pêş niyaz dikin ji bo ku Kurd êdî wek peymana Lozanê neheqî û ew neyê serê wan win çi pêş niyaz dikin lazim e Kurd stratejiyekî çawa bajon keremkin em godarî we bikin. بله زور سپاس مامۆستا زۆر سپاس بۆ کۆمنتت هەردوو هەواڵن مەژی مامۆستایان بەرز ڕاستی ئەس بێژم نها هەم ڕۆژاوا هەم باشوور تنێ دو پلاتفۆرمن و کوردا 100 ساڵە شەر کرد و ئەف تشتە بدەست خۆ بە ئینان تنێ دو پلاتفۆرمن راستی کوردێکی جهێ دنیای هەبەتن و هر دو پلاتفورما بپارێزن یعنی وەکو مامۆستا ئیسماعیل بێشکچی گوتی خراپترین حکمê Kurda بۆ Kurda باشترین دیموکراسیا Türk Arab Farisa yani ev vekî bêjin tivêt servê qaîdê Kurd şûrken du Kurd rastî jî lazim e tiştek hebetin ku wekî hemî dunyayê heyn ku dibêjne interested neteweyî ew girêdayê welatê ve girêdayê umetê ve girêdayê milletekî ve ku emrî 7000 sala 5000 sala bila 3000 sal bit mesela PKK partî yekêtîş hemî hizbaş hemî şexsa kevintire li vêrê bû dil vêrê mînin te ve jî ew xete sor wekî dibêjin naçe bidbêne derbazkirin wekî xir millete ka tu nabînî İsraîliyek bêjitin hikmê İsraîlê nemînetin çi cihê dinyayê bes tu gelek Kurda dibînî hizarin Kurd melayînet Kurda dibînî belkû Kurdê nike gelek quwet li Bexdayê we dibêjim dengê Kurdayê çûyî hewil deng Kurdistanê şnav bibene ven Ewropayê ez gelek carat hatim konferansa da heyata xwe ez nebûyime hizbiyek bes ber ku min komenteka pozitif ser herêmê kir wekî dijmin kar mirovê nas dikirin li Emerîka bûm 2018 te got ba hikmeta Kurdistanê meselen بۆ مەسیحیا باشە یان ئێزدیا وەکی کافرێکی هەر کووردا وەکی کافرێکی مرۆڤ ناس دکرە و ئەو دکرە و یعنی ئەvە بشکلێکی گشتی بۆ هەمی ملە بەس شکلێدی بۆ سەرکردن کووردا و بۆ حزب و سیاسەتە کووردا دەستێواندا نەها ڕاستیژی وێت بەس ئەردێ کووردا ئەرزان دەستیژێ بەردەن و بچیکێن کووردا ئەوێت وەکی گولاوێکی نێرگیزە دایبا بێت خوداند کن و دنف و او بند دنف کشتن به برانبر
دویتم بزانن که بو چیت مهم بو امریکا باشه راست امریکا راست نبته حوالا ما بس دید ام بزانین کنگی و چه وقت و چند شول امریکا ما دو وقتی تین ام جی بجینی ام دویتشتی بو کهیم بس دید قیدا افتشتاجی مشهوت بیتن مثلا از من روجاوا مثلا روجاوا بری رقای کردا چه تشتویا با داشت بشته امریکاه مثلا باشور کردستان هگر پیشمرگه نباب هیچ شکلی که موصل حکمت شیعه نه چیا موصل بستینه ما داعش گوهارد به همی گرنتیک به هر پیمانک زمانکش امریکا ما داعشک را کرد که دشمنا همی دنیای بو ما داعشک شیعه ایناد بجن حشد شعبی که پشتوانی همی دنیای هی ما حدود گل عراق نبون ما حدود گل عراق چه کرن مثلا هیوا 2016 وقتی امریکا تا حوله فرانسه تا حوله همی دنیا تا حوله وی وقتی مس حدود جید گل عراق نبون وی وقتی بد امتیگه هنج بان چند شولب ما چین که هکه مثلا اخلاقیات سیاست نه به اخلاقیه بس نه اخلاق جی سیاست حقیقت واقع مارکت وکی مگوتی بالفعل وی چند شولته هیا تا چند شول بی هیا براستی نه منظم دولت منظمت خیری نینن اخینا کردو عرض کرداجی که بلاش نینه کدوان سالا دا براستی هم باشوری جی هم روش آواجی او عرض چتن پترش وی عرضی او 100 سالت بوری دا چوی نه او تعریب الشنگار زمار کرکوک تکرن تو وقت صدامی داد چه نبویه افرین هند زانش خوچو حتی گریس پیچو مثل نقطه که دیگ کرد کم براستی کرد بداوی داماتن داوی هوا داوی نش بگیرم بله گله کردی مدت از بیشم لازمه کرد بزانن دولت بون وکی من جاردیجی گوتی که نتن علمه بلکو چیجی اوان حسابا خود کن اردوغان تشتا گوت وقت بری رفراندومه گوت یاش بارزانی و همه بزد اکتبر چه بد نه 10 سال داویا اکتبری 10 سال داویا 2017 جی او دی حقیقی دادن و پراستیجی و سایه پراستیجی سر رفراندومه بو 20 سال دیجی اوان دولتا یه دانه که چه برانبر چیه چه بد نقطه همیه دانه اوه دولتینیه نه سیاست افرو چیه صباحی یعنی یا دی تو دی وکی اجنبیت بجن یا روزانه راستی من درش کرد هر سپاس مالا تاوا گلک مالا کک مراد هوا که داوین بگرن اندک ما دمامه کرم که کک مراد بلکه دو هوا دو سه فکتای بله بیش لازم وقت فکت بزانین بله یعنی مثلا موصل پشتی پیمانا موصل ما بله ماده کی جد ہے دبیجه حتی نهم ها اگر انگلیز و ترکال هف نکر مشتله برا بچه جمعیت اقوام محل استانبول پشتی چند محل استانبول کنفرانس کرم هف ناکن پشتی هف ناکن تسلیمی جمعیت اقوام دکن جمعیت اقوام سه کسا یکی بلچیکی یکی هنگاری ماجاری و یکی سوئدی هیته که چه دکن امانا دارن هم حکومت بینن یا استانبولی و بریتانیا و عراقی هم جیتشی موصله بکلینی خود کن به مزنه کرداره بد اورا دجوین پشترتین ودگر راپوره که آماده دکن دوی راپوره ده هیت دبیجه اگر ام اساس ارقی خو بسپرینه لموصله دوی کردستان که سربخواه به آواکرین حقی کردایه لی روشا ایرو ده دوی اف نیکرین یا باشه به شرطی که بریتانیا مانداتریا عراقی بکه او حق زمان و کلتور و بجن اوا کردا به ناسکرین به وی شرطی چرچوا عراقی ده بمینه یعنی اولا طبعا بخواز بریتانیا نه او هی وقتی جو کوان دکه تشتی دکتر بحث کر کو یعنی المنطقه سليمانيه المنطقه سوران مثلا زمان و کووار او تجي
اوی جمعیت اقوام او شرط دانی بو اوانا بده کرده بوی شرطی بوی مانداتری بله بوی مانداتری پشت را تشتک لهمبری دان ترکا گوتن که پترولا موسیل سدی 25 هنک دبیجن سدی ته بله برای اشترکاره به بله yani لهمبری که موسیل ویا وای هات ترکرین آها پشتری چند سالا او جيش بكون نمشيا وي ما في خوي بترول تركيا ب 100,000 سترليني بريطاني فروت بريطانيا يعني وي حقي خوشي فروتو تحقق تو إداية سرینما سلينما بله سپاس مالا سپاس بو دکتر وای اویشی بلگنامه وی نشانده مالا و دکتر اصلیه ها اصلیه بله اوکی وقتی بریتانیا وسا بله فروت نه بلگاکو فروت نه اوی بله لوزانه اصلی لوزان ها بله بله مالی آوا دکتر جان ناشی کک عثمان دمام هندک ما تو هبو کن داوین بچن هبو که تو او که سر ملیته بداوی بکه کرم که ولی هوا که داوی اوه ام gerek دیروکا خو باش بزنن بله اگر ام دیروکی نزنن پیش روژا خو نکارن تایم بکن بله از لور تشتکی ببیجم چقاس حق خواهی نزانم خانمامو گو ببیجن کی بله بله ون تیم تشت دهو خبر دادن ها سبه هم چی بکن ها aynı وسا خوش گوتیه ها از اینا او جی وظیفه مببره اشی ایجاب مزگو ازم ببیجم راسته ام تیم تشت دهو خبر دادن بله بله زانی نیمه هنک کمن لی ام تیم مسا خبر ام بای پیش روژه خبر داد ها 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 ایرو بشاره مهبو جار کدینه برنامه کدینه بیش اشیرا برنامه که مشبوط پیش روژه جی چکن ام سوز دادن اوی بای پیش روژه جی گرک من قوناغانا بنزانین بله بله اگر من قوناغانا من خالانا ام نزانن بای پیش روژه جی گوتنیم من نامینن سپاس مالا خانم آتش gelek spas le mijarame gelek fere bu zamanı mecid teng bu emse kes bu bele az ji yani jime yeki tek yeki haber mi dana euro 2 saate daha ziyade tiştikar yapıbeyce rast beji le vek ev danu sendin şi feydavi pır zede bu mehenek tişta behevra par vekir جبوی پیوا داوین اجید خوازم یا ببجم دسری دام گو گرینگیا دیروکی گرینگیا درس جه گرتناوی پر گرینگه ایرو برنامه مل سر بی آوای بو ام کارن چه درسه دم بوری مثلا سری دام گو که براستی جی ملتا کرد yani جبر که آوا درسه دیروکا خونا گره yani لهمبر هفدو یک ریزی چه ناکه لوما کو هر تم دردمه de وقت سوره دا چوبیه لوزانه دا چوبیه ایرو جی همان تشته از تخوازم با انکتوده کی او خو بقدینم لدحوکی زانینگاه دحوکی امو میوان زانینگاه بون بلکی دکتر بایارجی لوی بو پروفسور کی امریکا گو وک پیشنیازاوی کر گو yani mesela biz hep devleti Arabane bradı devleti Kürdaşi go ne rakibi hevdüne go önce hevra piştgirbin Ali hevdu bikin deselatariya Rojava ya Başur Ali Kari hevdu bikin brastici edi Kürt ihtiyacı olan bir stratejik netevi heye bir diplomasi ki zanista diplomasi ferbuni heye edi mala doktor Bayar Ava زانای وکاوی ریبر مهنه از هیوی دکم او خوانده کاری وی بله عفو ببورن از خدمت کاری و ما استغفرالله yani خوانده کاری تای کتوان بگیجینی از هیوی دکم استراتژیکی نتوی ملی چه ببه او کرد او خود چه بکن
ve ev bername min gelek tişt jwe hîn kirin ez mêze dikim kesê pirsê nekiriye yani ez dibim êdî şeva ve bimîne xweş ve gelek ket da win beşdar bûn 2 saet zêdetir ve beşdarê bername bûn ve derd û kulê me got ji bo tiştê ku em ders jê derxin ve işaretê bi wan xalê ku berê hatibûn kêmanî bûn ve işaretê wan kir ez êvî dikim me û beşdarê me ji vê gelek sûd girtin û bi xatirê we mala we ava ku we temaşe kir êvar baş. êvar baş.